Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Eferde gönül-gönülden yayını ve men sizlerni bugünkü misafirmizden tanış etmege isteyim. Bu Kiev Shevchenko Üniversiteti'nin Türkologiya kafedranın hocası Sabriye Hoca Troş. Assalamu alaikum Sabriye Hoca. Aleyküm selam. Sabriye Hoca, sizin görmege pek memnunmuz ve siz hem Ukrayn, hem Kırım Tatar, hem İngiliz tilinden mütehassıs olasınız. Ne için aynı filologiya sizin dikkatinizni celp etti? Біріншіден, doğrusunu айтсам, балалықтан мен тілінің өміріні бағланғаны асыл да düşünmedim. Ve біріншіден дизайнерде olmağa istedim. Yerci olmak istedim. Öyle bir taraftan, ikinci tarafa nasıl aytayım, öyle bir fikirlerim peyda olgan edi başımda. Endi 8. sınıfta olganda menin bir soy sopum Uzbekistan'dan kelgen edi, o'zi tercüman edi. İngiliz tilinden Uzbek ve Rus tilini tercüme etedi ve o vaxtda men birinci sefer öyle bir acayip bir İngiliz tilini eşitken edim. Ondan şu vaxtda nasıl öyle bir ilhamlandırdım bu tilinen ve o vaxtda men öyle bir fikrime keldim, kararına keldim. Men İngiliz tilini bilmege isteyim. Asıl da çet el tilinlerini ve edebiyatlarını bilmege isteyim. O vaxtda menin de özünü bu tarafta көрген edim. Bu hoca olarak çalışma istedim o vaxtda. Bu soysopmen Anafi dayımnen konuşurdan son. Böylelikle öyle bir muvaffakiyetli bir hoca oldunuz. Hocalık faaliyeti hakkında bu slaf ederek. Ama bilesiniz, yayınımızga hazırlık görgende men gördüm sizin ilmi işlerinizden, sizin bayağı ilmi makaleleriniz var ve gerçekten de pek meraklı makaleleriniz ve meni dikkatimni celp etti. Siz İngiliz edebiyatını ve Kırım Tatar edebiyatını talil etesiniz. Ama bu iki farklı dünyanın hususiyetleri ne de saklı? Біріншіден, bu маңа яны, usul ve яны yol, men kıyaslama işinen tek başladım uğraşmağa. Bazı vaxtlarda men tek İngiliz edebiyatından çalışkan edim ve ilmi işlerini yazgan edim. Son gördüm ve bu da usullarımında da Kırım Tatar edebiyatından da çalışkanını görgen son başladım öyle teniştürüf işlerini yazmağa. Біріншіден, biz öyle nasıl diyeyim kararına, fikrine geldik de bizim Kırım Tatar edebiyatına tesir eti çoksu şark edebiyat, Fars edebiyat. Ama bu dünyalar, onlar pek farklangan soyları değil. Öyle doğrusunu aytsam, gender ve motif terminlerinden çalışsanız, biz göremiz ki çok orta olgan malumatı o İngiliz tilge edebiyatında da var. Kırım Tatar edebiyatında da. Mesela? Misal olarak, men öz ilmi işini öyle bir uç sahasından bakıp çıkan edim. Birinciden bu içtimai, gender içtimai sahası, sonra siyasi ve içtimai, son kurantalık nemeleri, münasebetleri ve elbette generasyon, nesilden nesil, nasıl nesiller keçeler ve nasıl nesiller genderini anlaylar. Ve İngiliz edebiyatta biz nasıl alıştık? Avrupa'da feminizm dalgaları, bütün nemeler peyda ola. Kırım edebiyatında demek nasıl edelim? Öyle bir stereotip var. Biz kadın hukukları az, kadınlar öyle yumuşak, öyle susup oturgan soyları ama Kırım Tatar edebiyatına baksak, anda da pek büyük bir apayların hukukları gösterilgen ve kurantalı nemeler, münasebetleri onlar da pek koşagan. Kart adamlarga hürmet, İngiliz edebiyattan da 10-15. asırlardan başlap, anda da bu hürmet gösterili. Bizde de aynı. Kartlıkka hürmet, bu bizim umumi bir hususiyettir. Ama sonra 18. ve 17. asırlardan başlap İngiliz edebiyattan o öyle bir değişmeler keçeler. O karti ve kartlarga hürmet yok. Asıl kart şeyler o vaxt bir yarama şeylerle bağlı. Ya da marazlarla, ya da küncülükle, ya da kıyanetlikle. Bizde ise o şey yok. Bizde kartlığa vaxt hürmet. Demek biz bu hususiyetini değişmeyik bizim edebiyatımızda. Demek farklı ve umumi şeyler olganda kıyaslama usullarını kullanmak mümkün. Menimce öyle. Ya
Яне бірлештіре, не умумилештіре бұл екі әдебиятны? Мен белесем біздің географик немелеріміз, хусусиетіміз. Чүнки Қырым, әркез оны шарқ деп сая, ама біз Қырым демек о Авропадаки бір ері. Onun үшін мен белесем Қырым ханлық девірінде біз білеміз, Мольерінді неме есерлеріні біледілер, чоқ тілеріні біледілер. Демек, о біздің географик еріміз, ерлешкен еріміз, о бізге ярдым етеді. Біз дини тарафындан, ислам дүнянындан назым деген ве жанр деген шелеріні қоланайдық, ве маналарыны мотивлеріні демек. Біз Авропадаки да есерлерден біледіміз. Сабрия Өжасым, сіз айтып кечтіңіз гендер. Ақында гендер мотивлеріні, фельсефе мотивлеріні араштырасыңыз. Гендерге келгенде фарқларыны неде мүмкін доймаға? Келіңіз қадынларына алайық. Қырым татар қадынлары, инглиз қадынларындан ненен фарқ етелер? Инглиз қадынлары олар 18-ci devirden başlap uyanalır. Öyle aytmak mümkün. Birinciden onlar tek tercümeyle uğraşalır. Onlar bir şey yazmalar. Bekim yazalar ama o neşir etilmegen edi. Biz onu bilmeyik şimdi. Demek onlar Bibliyаны, dini metinlerini alıp tercüme etip öyle uzun nasıl aytayım, uzun bilgilerini yaratkan ediler. Ve o vaxta öyle bir büyük kadın dalgası peyda ola. Ama bizim Kırım Tatar kadınlar olar birinciden kanunlarına göre öz hukuklarını bilediler ve bir kimse onların nasıl diyeyim celp etmedi, bir kimse onların sıkmadı. Demek olar onun için bizim bu feminizm degen dalgaları yok edi asıl. Çünkü bizge o gerekmeydi. Bizim hukuklarımızı herkes biliyor ve Belkim dinen de bağlı. Dinen de bağlı, men belesem milletnen bağlı, asıl da bizim felsefi fikirnen bağlı. Şimdi studentler, ukrainsler, onlar da bilmem nasıl saytlarda bu malumatını jip айталар. Мына sizin şariatқа көре, siz қапалысыз, siz öyle sık oturasız, susып oturasız, sizin tek hayları her şeyi nasıl айтам, sizin fikirinizi bir kimse soramay. Tek olar her şeyinden uğraşalır. Siz tek evde oturasız deyip aytalar mı? Мен yok. Білесіңіз bizde nasıl aytalar? Mına yala böyle adam kadınların hakkında soraqında olar akayga çıkmaylar. Olar akay alalar. Niye için bizim tilimizde, bizim milletimizde bu sözler, söz birikmesi peyda ola. Çünkü o adam apaylar güçlü olgan ediler. Ve siz böyle bir stereotiplerden yaşap bizini anlap yanlış şeylerini aytasız dedim. Ve şariatқа göre İslam dini o nasıl aytayım, o apskhani değil. Bir kimseni kapatmay. Ve adamcasına baka akay apayına, apay akayına. Ve urmet en esas duygu bizim aramızda. Öyle aşk da pek yaxşı şey ama birinciden urmetli aşk. Menimce öyle. Bizim edebiyatımızga göre, bizim adetlerimizge göre. Ya felsefenin incelikleri nenen bağlı? Men belesem Kırım Tatar felsefesi. Kırım Tatar felsefesi, İngiliz felsefesi. İnsanların şuurları nasıl, bu dünyalar hakkında ne etmeye mümkün? İki farklı dünya. Iki farklı değil çünkü nasıl aytayım? Devirler aynı. Devirler aynı. Birinciden, ikincisi olarda internet yok edi ama men belesem malumatlarını, mektuplarını okuganda ve asıl tarihi vesikalarını biz göremiz ki onlar pek yaxşı birbirine konuşa ediler. Buna bu konuşup yardım etedi birbirini anlamağa. Ve elbette İsmail Bey Gasprinski'nin de felsefi işi pek mühim olgan edi. Çünkü o vaxtda bu ikinci dalgaydı. Avrupa'daki Frankistan'da görgen şeylerini, yaxşı şeylerini getirgen edi Kırım'a ve Kırım'da onlar onu yaratmağa istegen edi. Yaramay şeyleri de var edi çok. Biz bilemiz nasıl öyle bir yaramay bir Frank marazı oğa deyler, maraz olgan edi. Aşk marazı deyler oğa da. O da şey var edi. Ama İsmail Bey Gasparov pek belli ve nasıl aytayım,
пек терен фикрлі бір адам олып, о да тек яқшы шелеріні кетірген еді Қырымға, Авропада. Мен білесем бағлалары бар еді. Демек, Авропадан çox шелер алынды. Мен білсем, оларды біздерден Авропададан әбетті. Яғни бір-бірімізге тестір етті, көлем үлкен айтты. Қырым татар әдебиаты. Қырым татар әдебиатыны фарқлы девірлері бар. Bazı vaqtlarda biz elleri kettik. Ama bugünkü kununu alsaq, bugünkü mına zemanevi Qırım tatar edebiyatımızını alsaq, bugün ne aytmağa mümkün? Biz inkişaf etemiz, nasıl janrlar bizde yok? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Biz inkişaf etmeye başladık. Nihayet ve nasıl aytım, esas janr, menimce o en yaxşı şey, bu kısa yazma ve nesir janrlar, kısa hikayeler. Mına belli değil ama menimce pek yaxşı bir yazıcı, zemanevi yazıcı Ayşe Akiyeva. Onun bizim studentlerimizin pek onun eserlerini beğeniyor. Yanı nesil hoca hikayeni okugan son, baxam onlar ilhamlandıralar. Mına pek yaxşı neme eser ve kısa. Bizim studentlerimiz şimdi adamlarımız, men onlarga aytam Instagram nesil onlarga deyim. Onlar kısa video, kısa metin isteyler, onlar romanlarını endi istemiyorlar okumağa. Demek roman janrı bugün aktual değil, nasıl düşünüyorsunuz? O aktual ama kimlerge, yaş nesilge yok. Onlar okumazlar Qırım tatar tilinde. Kısa nesir hikayeler okulacak, men bilesem. Onlar istemiyorlar. Onlar İngiliz tilinde de romanlarını okumaylar. Ukrayince başlaylar okumaya. Ama çoxusu kısa hikayelerge bakalar, beğeniyorlar. Onun için men bilesem bizge bu janrını gerek inkişaf etmeye. Birinciden roman olsa yaxşı olur. Ama menimce nasıl ballarga bakanda studentlerge onlarga kıskaca gerek. Mana da kelе Qırım tatar zemanevi edebiyatını alsaq, bekim men yanlışam, yine daha çok detektivlerini көрмеге isteyimiz, daha çok satira gibi janrlarını көрмеге isteyimiz. Çünkü biz göremiz, şiriyetimiz ilerley, şiriyetimiz birçok şairlerimiz ola, ama edebiyatga kelgende, bediye eserlerge kelgende siz daha çok çalışasınız, siz daha çok bilesiniz. Şunun için sizin fikriniz nasıl olur? Yani men öyle düşünüyorum, bizlerge daha çok bu diğer janrlarga da emiyet vermek gerek. Elbette emiyet vermek gerek ve bilesiniz satira janrı asıl bizge Sivas Üniversitesi'nde Elvina Hoca kelgen edi. O Qırım tatar kızı, apayı hoca, o ilim namzeti şimdi o edebiyattan uğraşaydı ama çok yıl devamında o Türkiye'de yaşay. Ve o kelgende hanlık devrinin hakkında bizge aytkan edi, leksiyan alıp bergen edi ve men sorayım en beğengen hanlıklarda olgan yazıcılar kimler sizde? O ayta Gazi Borahan. Çünkü o tek o siyasi satiranı yazgan edi. Diğerleri yok. Men şaştım çünkü men bu hanın hakkında, onun eserlerinin hakkında men çok şeylerini okudum ama tek o satira yazganını bilmedim. Bu malumat bana yanı olgan edi. O uzun ilmi işini bu devrinde algan şiirlerinin şiirge bak Kore yazgan edi. Men son sorayım deyim. Bu şeyini eşitken son tekrar şaştım. Çünkü o vaxtda Avrupa'da satira en mühim, en esas janr olgan edi. Demek Kırım'da tek bu han, bu 16. asır, 18. asırlarda yaşagan edi. O başla yazma siyasi satiralarını. Demek bu janr bizge ne için ama o vaxtda da pek yakın olmagan edi. Son o peyda olayım ette yaratıla Yusuf Bolat'ın satirasını biz herkes bilemiz, beğenemiz. Şimdiki zamanda da olmak gerek bu. Ve onun için şimdi bana bu incir jintığına olar tercümelerini toplaylar şimdi. Biz bir studentnen, magistr studentnen anda yolladık Zeki Yakub'nun kıtıklı hikayeleri var. O pek meraklı. Nasıl aytın? Uslubine göre tekaran o adi elbette İngiliz edebiyatına baksak ya da teniştiruf yapsak. Ama manaları pek meraklı ve pek aktual şimdiki zamanға. Ve buna bu bir neme şimdi
башымдан түшкен. Мысқыл жедігел Ақайлық деген эсеріні тәржіме етіп йоладық украин тіліне. Олары да анда Қырым татар тілінден украин. Украинцілер білсінлер, бізде де сатира, бізде де оле мысқыл икәлері бар, ве оларға оны көстермеге керек. Ама біздерге де украин бекім тілдерден алып Қырым татар тіліне тәржіме етмек керек. Тәржімелер ақында басылып керек, чүнке пек мерақлы ве кереклі мевзу. Сиясет ақында да сізден өтмек істейм, эдебиатта сиясет. Мұна сіз тәніштіресіңіз инглис әдебиатын, Қырым татар әдебиатын, қаятта Қырым татарларда сиясет бұл айрылмаз бір. Біздің қаятымыз, қаятымыздың айрылмаз бір қысмы. Сияси дәвірлері әдебиаттан насыл ақсылына? Инглис әдебиаты, Қырым татар әдебиаты. Демек, насыл дәвірлерінде? Сіз өгіренген 16-17 дәвірлер. Сияси шелерін насылғанда көстерелі. Мен белесем, бұл тарафта, бұрсасыда чоқ орта олған шелер олмаз. Чөнки анда дин дигер бір дини олған еді, анда дигер бір қанунлары олған еді, ве мұна бұл дини шелері пейда олса, бұл ерде, бұл екі дүния насылсы сайттыңыз, олар асыл екі бір фарқлы йолғарға кетелер. Демек, о esasши бұл дини. Ве Аллаха шүкір, атеистлер йоқ еді о вақытта, еркес динге көре, насыл айтым, біздің қанунларға көре, олардың қанунларға көре, диниге көре ось девлетлеріні құрған еділер. Ве әдебияты да айны. Мен бүтін әдебиятыны баққан сон, инглис әдебиятыны doğrusunu айтсам, атеистлер yok еді. Herkes Allah'a işana edilir. Кемерде оле бір насыл айтайым, депрессив деген бір маналары да бар еді, ама чоқсы Аллахға işana еді о вақытта. Айны бізде де насыл немелеріні бақсақ, есерлеріні оқытсақ, ер вақыт насыл айтайым, Алла ярдымжы ола, яда Алла зарар ете, ярамай қиын адамларын тоқтата. Бұл меселе біздің, насыл айтайым, біздің ортамызда бар, бұл екі әдебиятында. Ама мына дини сияси шелер, олар фарқланалар әбетте. Я сіздің севімлі язычыларын солар кімлеріні талил етмеге имканлар? Илми ішін язғанда 70 данені талил еттім, onun үшін çok sevimli soyları бар. Ama en mühim, en sevimli begingen soylarını İngiliz edebiyattan айтырым Джон Вилмот. O da pek bir meraklı adam еді. Ненен meraklı biraz hikaye. O біріншен әр вақыт қанунлармен, девлетмен көреші еді, ось немелеріні, фікірлеріні айта біледі. Ве пек ашық сой олған еді. Ве оле бір сиясичі, онымен яшаған бір өмірдеш айтқан еді. Оның дүлбер қызлары пек илхамландырмаға севе еділер. Ама сон оның ақында утана еділер айтмаға. Оңынадыңыз, Демек, ве о сон Френк Мараздан да өлген еді, оле бір ашық сой, ама оның есерлері пек мерақлы. Құранта меселелеріні о көстері, сияси меселелеріні көстері. Оның есерлеріні оқытсақ, бүтін медени, сияси, дини ішлеріні ақында біз білежекміз. О вақытларда олған шелер. Ве екінші бұл апай, Мэри Монтегю, о да инглиз языcı, о да пек мерақлы бір ажай, бір неме апай еді. Ве о бірінші кім Османжыларының медениетіні Авропада айтқан еді. О анда сияси немелерінен ұғрашайды кеткенінде Осман ерлерге, Османжыларға. Ве андан да оның бір сүретлері бар. О түрк урбанларын киіп, бір сүрет шығарған еді. Ве Авропадаки инглиз девлетінде еркес шашып қалған еділер. Насыл yüksek бір медениетлі бір devlet eкен. Çünkü олар әр вақыт женге апайдылер. Бұл мұсылманлар, бұл христианлар, католиклер ве протестантлар. Бұл медени бағлаларыны яратқан еді бұл апай. Ве османжылар ақында опек
яхшы шилер язган еді. Олар бізге душманлар дегіл, олар да yüksek medeniyetli адамлар деп оле язган еді. Ось весихаларда, ось эсерлерде. Ве Кырым татар эдебиятындан әбетте Юсуф Болат ең бегінген севімлі сойы. Ве мен белесем қысқа несір екеялерден Жевдет Аметов, Айдар Осман ве дегер. Қаһарманларға келгенде, персонажларға келгенде, кімлер сіздің диққатыңызды дайыма желпете? Желпете, doğrusunu айтсам, ақиқатын айтсам, Али Майдамақ. Мен асыл оны о пек муреке бір қараман. Риваyetlерге бақсақ, оле бір, насыл айтайым, қараман, буюк, балабан, оле бір неме. Романларға бақсақ, весихаларға бақсақ, о бізде рус тілінде айталар маргинал сой. О, насыл айтайым, девлетлерінің неме, жоқ еткен бір адамдыр. Оле бір айдут айтсақ. Айдут бір қараманны, он үшін о пек мурекеп. Мурекеп қараманларны пек бегенем. Олар ади дегіл, ве олар вақыт сюжетні яраталар. Мына бұл қараманларға көре, олар біршілер япажақлар, олар сюжетні денештірежеклер. Ве олар үшін ерше денештіре ерде, вақытде, эдебиятқа бақсақ. Ве сюретде. Мына алимге бақсақ, насыл сюрету. Бірінші тарафтан о айду. Ярамай бір адам, чүнки о шариатқа бақсақ, о қырсыз. О адамлардан ақша ала, қырсыз неме. Ама дегер тарафындан о фухалерлерге ярдым ете, оларын хорчалай. Демек, оле бір муреке бір неме. Ве екінші ебетте оның гендер тарафына бақсақ, ең есас себебі не үшін оле олды, не үшін озын насыл айтайым йоқ ете, içinden йоқ ете. О башлай күрешмеге, içinde де, юрегінде де күреш. Devletінен де күреш. Системасынан де күреш. Sevgi için, aşk için, sevgi için, olmagan sevgi için. Demek bunda da romantik bir nemesi süreti, hususiyetleri peyda ola. Onun için o pek bir murekep karaman. Menimce. Ondan gerek talil etmege. Bizler çok bizde işler onun hakkında var. Ama o öyle nasıl aytayım gender taraftığa baksak o pek bir murekep bir karaman menimce. Merhaba cihetinden onu açıkladınız. Sevgi insanı gerçekten de pek deniştirebilir. Ukrayna edebiyatını alsak, bilesizim. Yani men okuğanda Ukrayna edebiyatını ve Kırım Tatar eserlerini çok şeylerini tapam teniştirmek mümkün. Aynı dünyalar, insanlar bazı birçok şeylerge okunuyor. Sizin fikriniz nasıl olur? Ukrayn kıyaslama işlerini yapsak, eğer Kırım Tatar edebiyatını teniştirsek, pek çok şeyler var. Ve men Ukrayn edebiyattan pek nasıl aydım mütehassısım değilim ve talil etmedim ama öyle baksak bilgen eserlerden birinciden mına bu nasıl aytayım kunculuk şeyler pek oşay. Ukraynslerin edebiyatına göre ve bizim edebiyatımızda. Mına apay kunci yaxayını, axay apayını, mına bu genderkene de münasebetleri o pek oşay, pek benzi birbirine. Ama tarihi şeylerini görsek, tarihi nemelerge. Anda da çok şeyler var ama onlardan nasıl aytayım, o edebiyatında çok şeylerini talil etmediler ve göstermediler. Onlar o milletinin toz tamirlarının hakkında tek başımda başlaylar. Bir kararına kelmegen biz milletimiz, biz Ruslarga oşamayıq dep öyle. Ve onların edebiyatga göre doğrusunu aytsam, men institutta onu okugan edim. Mektepte biz onu keçeydik eserlerini. Menimce öyle bir fikrim var edi. Modernizmden başlap Ukrayn edebiyatı peyda ola. Bundan evvel öyle bir adi, içtimai bir turmuş sebepleri ve problemleri, meseleleri çizeydi.
көстерелейді бойды эсерлерде. Демек, мен модернизм эдебиятнен пек дуйдым мына бу Украина эдебияты. Леся Украинка демек, ве Ольга Кобылянська, ве Иляхли. Шымда есе мына сіз Украина эдебиятына меселесіні меселе ақында сұрадыңыз. Юнус Кандымның тәржімесі кенеде басылған еді. Орман Түркі, Леся Украинканың тәржімесі Лусик шеріндегі институтында ве бізім Абибула Ожамыз анда кіріш сөзіні yazған еді, ве тәржіме еткен еді. Ве онды да вет еткенлер бізім Рифат аға Чубаров да бар еді анда. Демек, шымды мұна бұ шелеріні тәржіме, ве Украин, Қырым татар тілде олған тәржімелерін ақында олар шымды бізім devletçilerimizin, siyasetçilerimiz düşüneler ve başlar elinde onu hakkında düşünmege. Bu yaxşı. Bu yaxşı, bu kerekli. Emde Ukrayn müellifler Kırım hakkında pek güzel yazaydılar. Katsubinskini alsak, Lesi Ukrainkini alsak. Anda Kırım hakkında o kadar, Kırım tatarlarını o kadar güzel gösterirler ki, men de okuğanda pek ayrette kaldım. Şunun için tercümeler gerçekten de pek mühim ve kerekli. Mına tercümelerge kelgende. Bilesiniz mi? Birçok insanlar şikayet eteler, aytalar Kırım tatarlarını tanımak için asıl da tercüme etilgen eserler yok. Biz de sizni tanımak isteyimiz. Ve bu gerçekten de büyük bir problem. Bizge de gerek diğer eserlerini tercüme etmege. Buna siz de tercümelerden ile de uğraşasınız. Tercümenin spesifikası nede saklı ve yaxşı tercümelerden fark ediyor? Sualge sağ olunuz, pek meraklı. Asıl da Ukrayna hakkında aytacağım şimdi. Asıl da ki öyle bir ilmi tercümeyal mektebi var. Mikola Lukash'ın mektebi, biz öyle aytamız bizim aramızda, ve Grigori Kochur'un mektebi. Kochur öyle bir kararına kelgeninde, o da tercümelerinin uğraşaydı. Bütün uzun nemesini, ömrünü bağlayan edi tercümenin. O yazgan edi. Mına siz diğer eserlerin, diğer tillerde, çetel edebiyatından alınған eserlerini tercüme etseniz, siz çok real sözlerini, timsallerini kaldırınız. Demek medeni şeyler İngiliz tilinde İngilizce kalsın dep öyle kararına kelgen edi. Ve onun talebeleri, misal olarak benim Elmira Birim Novikova, Marina Alexeyevna, o da onun talebesi olgan edi. O öyle bir fikrine kelgen edi. Lukash, Mikola Lukash, o diğer bir farklangan bir fikrine kelgen edi. O öyle aytgan edi. Siz adapterlev işini yapasız ve bütün real sözlerini adaptasyaya koyup öyle bir tercüme etesiz. O da doğru, bu da doğru. Bu iki mektebin arasında olup çalışıp sen yaxşı tercüme yapıp olursun. Ama bir tarafını seçip olamazsın. Ve en esas bu elbette medeniyetini saklamağa ama anlatmağa gerek o tercümede ve elbette manasını saklamağa. Manası bozulsa bir şey olmaz. O en esas menimce. Ama gene de o da ediye, mına tercümanlar, mına öyle bir belli o tercümanlar, olar sorasan nasıl siz bunu yapasız? Olar 2-3 bir schema berip olurlar, aytalar, anlatalar. Ama çoğusu men bilmem, mına öyle duyam dey. Anladınız? O bir duygunen bağlı bir şey. Böylelikle, böyle söylem olacak. Yani bedi tercümeler yapmak için buna bilgiler, istek, istidat daha çok ne gerek? Men bilesem istek. İstek ve merak. Çünkü sen meraklansan, sen bütün eserinin bedi eserinin tercümesini yapkanda sen bu lügatga kiresin, bu lügatga saytlardan bakıp çıkasın, çok medeni şeylerini bilmege isteysin ve son tercüme etesin. O pek bir ağır bir iş ve tercümanlardan sorasan, siz nasıl tercüme edin? O dey, siz nasıl lügatlarla çalışasız? Lügatlarla Mına bu lugat, 5 tane lugat. Çünkü o adam bilmege isteyen ne anda bu yazıcı aytabili. Onun anlatmağa isteği. Men bilesem istek ve tecrübe de pek yaxşı şey. Çünkü sen men özüm akındaşımda aytacağım. Birinci sefer çalışkanda, tercüme etkende o mağa zornen keleydi. Men çok vaqt toqa bergen edim. Düşünedim. İkinci sefer meni test onu yapaydım. Ama men çoğusu bilmem öyle oldu ki Kırım tatar tilinden
украин тіліне чеверем. Украин тілі де маңа четел тіл кебі ола, четел тіл. Чүнки мен рус тілінде, қырым татар тілінде лаф етем, вдешімді қамнен рус ве қырым татар тілінде текаран қошам, ойынде чоқысын аңнай, ама даан пек яқшы лаф етіп оламай. Ана бабамнен тұрышам қырым татар тілінде лаф етмей, чүнки мында қырым татар мойыт аз. Демек, ве onun için manga da Ukrayn tili çetel tilki bu çünkü onun için men her vakit öyle bir bu sözünü kaydettim bu sözünü kaydettim bu yerde öyle söz yaxşıca olur dep pek nemetem bakıp çıkam bu tercümelerine. Ve tercümeleriniz hakkında biraz tafsilatlıca aytınız. Neni tercüme etmege imkanlarınız oldu? Сұраған еділер, мектептерге оле бір китабыны, чител эдебиятын китабыны чығармақ істеген еділер, ве бүтін олған милетлерін, Украинада яшаған милетлерінің эдебиятындан есерлерін алмақ істеген еділер. Ама білмейм не үшін, Қырым татарлары жоқ еді, олар енді башлағанлар тапмаға кім тәржеме етер деп сұрамаға. Ве мен о вақытта татилдерде асыл олған еді, ма телефон ашқанлар дейлі бір китап. Сіз демесеңіз, дей, Қырым татарлар олмас бұл китабынан. Соны менің, білесіңіз, оле бір ватан перверлік немете доғай о вақытта. Şimdi deyim, ne için erkes olur, gagauzlar olacaklar, Türkler olacaklar, Türk nemeleri. Azerbaycanlar olacaklar. Bizim edebiyatımızdan bir şey olmaz. Biz ne? Tek Elvaniyen ve Çiburek'nen bağlı bir medeniyetimiz. Öyle bir nemedim, incanladım diyeyim. Yo, biz de o eserlerini verecekmiz. Ve sonra ayta, siz neme programmasına bakınız, saytlarda 7. sınıfқа göre nasıl eserlerini mümkün tercüme etmeye. Men bakıp çıktım, son bakam, Cevdet Ametov derske koyulmagan, cedvelge koyulmagan ders. En yaxşı şey. Çünkü lemseler hakkında, mına bu mısqılcılık hakkında, deyim, Kırım tatarlarda ayna 30 yıl devamında öyle bir mısqılcının uğraşaydılar Kırım'da. Çünkü nasıl bir öyle bir esas bir fikir olgan edi. Ruslar bizge mına ağamızlar, bular digerler, bular düşmanlar deyip öyle olgan edi. Şimdi indi her şey anlaşıldı ama oyunda şimdi tek. Ve onun için men öyle bir eserini seçip aldım ve onlara yolladım. O da çıkan edi. Bütün mekteplerinde bu kitap var ve Ukraynalılar bu eserini okuyorlar. Ve Aydar Osman'ın da eserlerini seçip algan edim. Demek siz Kırım tatar tilinden Ukrayn tiline? Ukrayn tiline, onlar öyle soragan ediler. Ama derslerde elbette Ukrayn tillerde de tilinden de Kırım tatar tiline çeviremiz ama biz onu neşir etmeyimiz. Ama men beğendim şunu, siz teşebbüsünü gösterdiniz. Bu güzel, çünkü birçok işlerde bizler özümüz ısrar etmek gerekmiz, özümüz teşebbüsünü göstermek gerekmiz. Böylece bizlerini tanıyacaklar. Biz daima bekleyimiz, bizge bir şey yapacak ama özümüz. Bilesiniz, öyle bir vakıyam, ömürden, hayatımdan peyda olayır. Vakit mına şimdi bu tercüme hakkında laf etkende, sübetletişkende. Biz mektepte okuganda 6. sınıf kitabında, Ukrayn edebiyatında керек еді бір есеріні, бұл, насыл айтам, халық ағыз яратыжылықтан бір түрку ezberlemek керек еді. Бізге, менің сыныфтам çoğusu Kırım татарлар olgan еді. Türk'ün manası nasıl? Украинча айтам. Мына бұл ти бусурманы порізали там всіх украинцев вейлахри демек. Ve sonunda bir öyle bir at üstünde bir Mongol, Tatarga oşamagan bir öyle bir düşman, karaman, bıçaknen kete. Öyle bir resim de yanında koyganlar. Ve bilesiniz, men geldim bitam aytam deyim. Mına bu hakkında Tatarlar, busurmanlar öyle bir söz birikmesi bu türküde var. Deyim, men bu eserini istemeyim ezberden almaya, çünkü sanki men de busurmanım, men bu adamga asıl oşamayım, bizde öyle adam yok, öyle bir nefretnen kelgen atçı bir. Haraman. O bitam ayta, yok, ezberden alma. Diğer bir türkünü, yaxşı bir türkünü seçip al dey bu kitabından. Anda az ama var edi bir yaxşı türkü. Dey bu yırlarını alıp ezberden al. Bu şeyini ezberden alma. Çünkü dey o yanlış dey bana. Ve bilesiniz, eğer bir Kırım tatar sınıfta olgan bala bu türkünü ezberden almagan. Biz birbirine bir şey aytmadık.
телефонлары жоқ еді, интернет жоқ еді. Біз келіп, бір кімсе оны ezberden алмыз. Он ожа шашып қала, мен де яқшы талебем. Сабрие, сен оле яқшы талебеңдан бір бала бар еді, Арсен. Арсен, сен де оле яқшы талебең, не үшін сіз ezberden алмадыңыз бұшыны? Бір кімсе ezberden алым, қырым татарлардың арасында. Мен айтам, чүнки анда яңлыш, ярамай шелер біздің милетіміз ақында yazылған. Ve мен өз фікірме келген сон, мен битамдан да оның фікірлеріні сораған едім. Битам разылығыны берді, ezberleme 2 алсаң, 2 ал дедім битама, оле деді. Мен үшін дейім, мен ezberden алмадым, чүнки анда яңлыш шелер біздің, біз бір кемсені кесмедік, дедім. Біз бұсырманларымыз дегілміз, оле бір неметім. Ve еркес, бетті менің фікірім неме, айна фікіріні көстерген, айна шелер сөзім немет, ярдым етті, бұл сөзіні қорчаламақ айчын. Сон, яқшы дей, дегер есеріні ezberden аларсызмы дей, аларсызмы? Біз эбет дегер бір түркіні біз ezberden алacақмыз деп оле сөйледік. Оле бір протест демек олған еді. Сыныфта вешімді, ол башымда пейда ола. Мен ходжайымнен, менің ходжайым украинец. Ой айта, мен сізден таныш олғаны, сіздің меденетіні шашып қалдым. Чүнки мен мұна бұл монгол душман олған бір адамның ақында, сіздің милетіңіз ақында түшіндім. Чүнки китапларда оны Охерсон мектебінде оқыған еді. Мен тек бұны ешіткен едім дей мектеплерде. Аңнадыңыз, насыл сиясишілері Маариф тарafında yapılgan еді. Şimdi мен бақам, сіз оле büyük bir medeniyetsіз, sizin özün devletiniz бар еді екен. Çok malumat, şimdi оға nasıl aydım, peyda oldu, meydanға çıktı kenedi. Ve degerde nemesi, mına şimdi studentlerden çalışaq, birinci kurstan sorayım, mına xırım, cenk ақында, Zemanevi cenk ақында erşeni bileler, xırım zapt etilgen vaqaylar ақында bileler. Ama sonra ise sorasan, elva, deniz, çiburek. Mına, bitti. Demek kenede bizim teren medeniyetini olar bilmeler. Kenede bu şey hakkında olar ne çalışmağa gerek. Ve şimdi Gulnara Abdullayeva o kitabını neşir etti kenede, çıkargan edi, yazgan edi. O pek mühim şey. Okusunlar. Ukrayn tilinde bizim tarihimiz hakkında. Оның нәтижелерін біз бүгінгі күнде көреміз. Чүнки олар әлі да бүгінгі күнде біздерді таныйлар, насыл сіз айтыңыз, бұсырманларны бұл Катерина көрсетті. Ве ойле етіп, бүгінгі китапларда бұл шелер бар, бұл неселер бөле оқып келді. Ве бізге давранышлар денішме. Ама бірчоқ ішлер біздерден де бағылы. Мына сіз güzel örneklеріні, мисаллеріні көтердіңіз. Егер біздер ойле етіп қаршылық бүлдірсек, мен белесем вазиятны дәніштірмек мүмкін. Сіз бірқач керелер талебелеріңіз ақында айтыңыз, ве біз сіздің талебелеріңізді таныймыз. Сіздің талебелеріңіз украинлер олсалар, ама Қырым татар тіліні пек яқшы өгренділер. Ве көреміз ки сіз Қырымға, оларға севгі ашлап олдыңыз. Білгеніме көре бірчоқ талебелеріңіз атты Қырымны көрмеділер. Böyle lekin, мына Қырым татар тіліне келгенде сіз Киев-Шевченко университетінде çalışасыңыз. Бүгінгі күнде Қырымны сіз насыл оларға Қырымға мерақ, севгі Қырым татар тіліне насыл ашлайсыңыз, насыл ұсулар қоланасың? Біріншіден біздің халық ағыс яратыжылықнен әбетте фильмлер, Ихтем Ситаблайның фильмлері пек мұйым бір роль yapabу іште. Ve видеолар, фоторесімлер. Вен белесем, олар бізден оны дуялар. Чүнки сен мына адам көрсең, украинцлердің арасында көрсең, бір адам кім өз тілінен илхамландыра, өз әдебиятнен, медениетнен. Сен оның dinlemek істейсің, сен оның медениетінді білмек істейсің. Мен белесем бұл севгі или біз бұл севгіні оларға береміз, насыл айтайым, ашлатамыз. Мен өле неметеміз. Ама ұсуларға келгенде насыл сіз түшінесіңіз, өже оларақ, мұна әм ташыжылар үшін, әмді дигер миллет векелері үшін бүгінгі күнде олған ұсулар етірлі ма, насыл сіз түшінесіңіз? Жоқ, олар етірлі дүгіл, біріншіден, екіншісі, оларын денешмеге керек, чүнки неселер денешелер. Мұна сізде çalışқан студентлер, олар асыл дигер несел, олар Фейсбуктан неселден келгендер. Мұна бұл Инстаграм несел, о асыл баңа бір яңы бір неsil Demek siz bolesiz. Facebook nesili, Instagram nesili. Neden олар fark etti? Farklanır. Instagram nemeleri birinciden olarak pek, nasıl айтайım,
масалларға, эфсанелерге ишаналар. Мұны оларға дейлер Инстаграмда. Бір шей yapma, бір білгі алма, видеоны чықар, бір олмажақ, бір, насыл айтайым, видеоны чықар, саңа ақчы адамлар төлейджеклер. Сон бұларды тырышалар, бір кімсе ақча төлеймей. Мен айтам, бағышлаңыз, сіз не азырсыз сатмаға, сіз не эсерлерін язасыз, яды сіз оларын тәржіме етесіз, яды сіздің 3-4 тіл білгісі бар. Нені сіз сатмаға істейсіз дүнияға, дейм, бір шей олса, сізге ақча төлейджеклер. Білгі олмаса, сізге бір шей бермезлер. Олар насыл айтам, бір адей, сәде, еңгіл ішнен оғрашып, çok ақча қазынмаға стейлер ишаналар бұға. Мен айтам, оларға не мына бұл апайлар сізге Инстаграмға чықалар ве айталар, мен Инстаграмда 1 миллион гривня алам. Олардың абхайлары дейім, нефть, газ сатқан ақайлары, ақчаларын алып, оларға төлейлер. Бұл ақпайларын чоқ вақыты бар. Олар білмейлер қайырге өзіні жоймаға. Оның үшін олар чықалар, мұна бұл шелеріні берел. Ана екемлері де бар, яқшы да немелері бар. Ама мұна бұл адамлардан сорасаң, яқшы шелерін көстерген адамлардан. Оды, йоқ. Бір кімсе маңа өлі ақча бермей. Бірісін деймін, мен бір иләжіларын көстерген едім. Маңа мұна бұл фирмадан дей иләжіларын йолағанлар. Иләж йолағанлар. Бір кімсе ақча йоламай, аңладыңыз, реклама ят деп көстер біздің иләжіларымызна, біз саңа ярдым етерік. Бір кімсе анда миллион бермей. Ама бұлар айталар, мұна мен башладым чалышмаға, ве маға еркез миллион төлей. Бұл яңлыш, бұл масал, эфсане, легенда, миф демек мүмкін, Ве бұлар ишаналар. Sonra айталар, бірінші курста, екінші курсқа маға келгендер, бірінші курста мен олармен çalışmadım, çünkü asıl da çalışmadım, bala бақан едім. Дейлер, біз бірінші курста çok oyun, тілге көре oyun derslеріні кечіредік. Şimdi siz бізге метинлеріні бересіз, бұны аңлатасыз. Медім, oyuncaklar bitti дейім. Екінші курстан башлап, сіз çalışmaға керексіңіз. Сіз метинлерінен çalışacaksınız. Қайдан сіз оны бережексіңіз, дейім. Şimdi edebiyat mına gelecek semestrde edebiyat olacak ollarda. Olar alışmağanlar çok şeylerini okumağa. Ve 1 sentyabrda öyle kıynalıp, mıskılıp, oturup nemete edilir, ufulдап çalışaydılar. Şimdi indi semestr bitiyata men sorayım, sessiya başlay. Men sorayım, son nasıl, menim öyle nasıl siz düşman bir usullarım çalışamsız, çalışıdı ya da yok, ya da yaramı sizge görünüyor. O aylardı, çoğusuna indi anladık deyip, indi o bilgilerini göreyler. Ama çalışmağa istemeyler, çok çalışmağa istemeyler. Demek Instagram nesili o daha çok resimler sevgen nesili. Resimler ve nasıl aytayım, her şey yengil olmak gerek olarga. Men aytım, bağışlanız, cenk bir taraftan, zapt etilgen adamız ikinci taraftan, nasıl siz bir şey yengil olmaz. Ve men tırışam olarga bunu anlatmağa, ama bilesem anlaylar ya da İşanam ki doğru yolga geçecek. Bugünkü günde her şey online formatına geçiyor. Okuv proseslerimiz online formatına. Ama eğer dilini öğrenmek için kenedi bu Instagram'ını kullansak nasıl siz düşünüyorsunuz? Faydalı olabilir mi? Olur. Indi mecbur olacağımız o bu şekilde geçmeye. Ben indi onu anladım. Çünkü yolladım çok malumatını, metinlerini yazılgan şekilde ve online videolarını. Videolarını birinci kurs. Bir bala bir şeyini bakıp çıkan. Metinlerini 2-3 adam. Ben belesem 25% bütün grupadan, Zümre'den 25% okugan. Biz indi mecbur olacağımız öyle şekilde geçmeye. Ama bu yaxşı mı online formatı? Yok. Ya da daha çok yaxşı kelmege, hocanı görmege? Onun iki tarafı var. Birinciden pek yaxşı, çünkü bana seminar yapmak için ya da öyle bir sınav işini yapmak için pek adi. Men olarga yollayım işini, modül işlerini, olar test yazarlar. Bana yollar demek Skype ile o 5 dakikada bu iş yapıla. Ama bana leksiya, bilgi bergen şeyler, olar pek ağır. Birinciden olar öyle bir meraklangan ediler bu online nemede. Ama sonra baksam şimdi, evdeki urbanı değişmeyip,
келелер, каве ичип ма келер. Мен попкорндан алыңыз дейм, отырыңыз, діңлеңіз, кино бақыңыз деп ойле шаха айтем. Олар айталар, біз онлайн неге бізге урба деңішмек керек? Мен жоқ, сіз ритуал шилерні япасыз. Yani tertipni онлайн система боза. Сіз өзіні азырлайсыз, өз фікіріні, өз башыны азырлайсыз. Урбаның деңіштіңіз. Каве ичип, неме, филжанны, неме, ашқа, неме, масаға қойып, софраға қойып қалдырыңыз. Мында сіз çalışmaға келдіңіз. Вешімді бақам, отыралар, оле юхлап қалалар, біраз компьютер өзірінде отырып, ве оғыр. Демек, 2-3 ай ояқшы, ама енді 4-ші ай кете ета бұл онлайн шекілінде. Олар, өзле бір насыл айтайым, жанлы бір мунасибеті жуя біле онлайн шекілінде. Ведан бір меселе чыға, біздің талебелеріміз арасында Порошенконы апайы, Марина Порошенко, оле бірішнен оғырашқан еді, хаста олған талебелеріні біздің хаста олмаған талебелерінің арасында кірмесетмек үшін оле бір усуларыны яратқан еді, программасыны яратқан еді. Опек яқшы еш не үшін? Шымдыки заманға көре Америкалы немелері, илми алимлері оле язалар. Бір 58-інші доғырған бала оле бір хасталықнен бұ дүнияға келе екен. Демек, бұ адамлар біздің арамызда чоқ. Олар ақылы, амма олар фарқланалар нормаль адамларынан. Ве біздің арамызда, шымды мұна уч группада, оле адамлар. Бірі ама бар. Бірі пек яқшы, пек ақылы қыз, ама о пек нервалана, ве әрвақыт өз сачыларыны тие. Стигматизация деген бір немесі бар бұ шеге. Демек, бұ балаларға пек ағыр онлайн çalışmaға, чүнки олар онлайн әрвақыт аватарларнен отыралар. Ве рухиятшынаслықлардан мен сұрайым. Олар әрвақыт аватарнен отыралар, өз бетіні көстермейлер. Насыл мен оларға керек айтма, оле жанлы шекелінде шықсын деп. Насыл айтайым бұл балаларға. Сіз бір ше япып оламасыңыз, чүнки олар утаналар, олар фарқланалар, отырсынлар, діңлесінлер ойле. Демек, онлайн шекелі келішме. Бұл келішме бұл балаларға, ама олар бірзім арамыздай бар. Ненде оларын жоқ етмеге. Ама онлайн шекіліне да азыр олмақ керек ве біздің неселеріміз, сіздің айтқаныңызна көре да алышмаған. Сабрия өжем, сіз илми ішлерінен оғырашасыңыз, ве база сіздің мақалелеріңіз ақында біз бүгін лаф еттік. Амма әмді өжалықнен оғырашасыңыз. Білесіз, илми іш, мен де шымды башладым оғырашмаға, ве онлайн ки бұ инненен қойу қазмақ біздің қартларымыз нафлебоны айтмадылар. Пек қиын ішлерінден бірі насыл ершіне ечтіресіңіз. Әм қорантаңыз, әмді балаңыз. Ечтіремейм. Тоғырысын айтсам, мен белесем бір тарафын тартсам, екінші тарафы жуя біле. Йоқ, опек қиын. Ве Европадаки мариф системасына бақсақ, анда илми ішнен оғырашқан адам бұл саңа санким сен дерс алып берген саатына яза. Жедвелге языла. Демек, сен ішін язасын, машалла, бұл саңа саат кебі языла. Бізде есе жоқ. Бізде оледан бір малюмат ештімеге мүмкін. Сіз мақале яздыңыз деп сұрайлар. Машалла, ама бұл сіздің ішіңіз. Сіз дерслеріңіз кечірмек керексіңіз, вязырламақ керексіңіз. Ама бір семестр сонында оле бір НДЧ бар, оле бір ши. Олар весихаларны бізге йолайлар, біз язамыз. Қач дане мақале яздық, қач конференциядан давет етілген едік біз. Нені айттық, насыл студентлерінен чалаштық, ама илми ішлерінен демек оғыраштық. Бұл шилеріні біз язамыз. Бір кім сиянда сұрамай. Насыл сен дерслерге азырлайсың, қач вақыт оға бересің. Студентлерінен насыл сен чалышасың. Сен студентлер пек сені бегенелер. Бұл сыралары асыл жоқ. Бұл суалер анда язылмаған. Тек қач мақале, хач конференция, хач статистика демек. Бұл совет системасы. Пек қиын. Мен тырышамына біздің бір топлышывы, кафедрада топлышывы бар еді, біздің мудиріміз айтам. Саз, мен енді профессор олып, бір қарана келдім. Саз студентлерінен çalışmaға керек. Чүнки олар біздің илхамландыра, олар біздің юрегіміз, студент олмаса институт да олмаз, деп оле бір лозунг, оле бір неме айта, сөзлер
өздерін айтам. Мен соны сұрайым. Мен дейін пек яқшы ақықы ішілеріңіз сайтас. Ама бағышлаңыз семестр бейте ята. Біздің бір кімсе сұрамай. Кімлер біздің севелер, кім яршы чалыша студентлер, кім чалышмай студентлерінен. Вейлі ақыры. Хач махале, хач илмейші, вейлі ақыры. Мына Абибулла hocamız işдешім. О, шымды екінші кітабыны шығарған еді. Университетская книга деген нешият немеш, нешияты оны басылған. Анда басылған еді о. Кенеде. Ама кене о илми ішке келішмей. О язам, мен кітабыны язам. О, демек, усул шанаслыққа келіше, ама илми ішке келішмей. Не үшін сіз жындыз ондан сора жақлар, сіз не үшін мақале язмадыңыз? Адам екі кітап бір семестрде япқан еді, бір елда япқан еді, язған еді. Ама о мәлімат бізге, насыл айты, мерақлы дегіл. Асылда біздің системамыз, тәсіл системасы әлбетті кейсілі атларға, реформаларға мұқтаж. Шын үшін емді ilmi işler az sezile çünkü hocalarga bu imkansız emde hocalık yapmağa emde ilmi işler yapgan. Sabri hocamda bir mesele hakkında sizni laf etmek isteyim. Bir vatandaşlarımızdan büyük kısmı Kırım'dan çıkmağa mecbur oldular. Ve şimdi vatandaşlarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşaylar. Ve zamanımız pek öyle globalizasyada biz şimdi yaşayımız. Globalizatsiya zamanımız. Nasıl siz düşünüyorsunuz? 10 yıldan son Kırım Tatarlar denişebilir mi? Kırım Tatarı nasıl olacak? Nasıl siz? Fikriniz nasıl olur? Men bilesem biz daha mod olacakmız. Çünkü her şey değişe ve sizin nemelerin programmalarına göre yanı bir fikirler peyda ola, seriyalar, kinolar, film, kino leyhalar peyda ola, kitaplar neşir etile. Men bilesem Kırım Tatarların hakkında bir adam, ikinci adam, bir adam bilecek ve tanıyacak bizim. Ukraynalılar arasında o tamam öyle olacak. Dünyadaki, Avrupa'daki adamların arasında öyle de olacak. Çünkü herkesin de bizim bile. Yani tanılgan millet olacak. Tanılgan millet birinciden ve bizden meraklı olacaklar. Asıl da mana Avrupa'daki medeniyetke göre onlarda sen öyle bir nasıl diyeyim, öyle bir популяр дегел бір тілінен оқырашсаң, о пек бір мұйымши сайла. Ама bizlerde o nasıl айтам, şimdi tek başlana bu proces, bu şeyler yaratıla. Men bilesem, bu yaramay vakıyalar bizge yardım etkenler bir tarafta. Ve Kırım Tatarların en pozitif tarafları nasıl? Біріншіден, мен білесем, қайда барсақ да, ешбір вақыт біз Kırım Tatar olғаныны ұнытмайық. O en esas. Çünkü vaktimiz var mı? Var. Yaxşı, sağ olun sizin için. Sonra bizim böyle bir tecrübemiz var kafedramızda, bölümümüzde. Gagauz ihtisasını açkan edilir ve Gagauz hocanı da davet etken edilir. O kelgen ve biz konuşamız ve aytam, men nasıl şaşam bunda. Onların zümrede tek bir danesi Gagauz olğanı, Gagauz kızı. Anası Ukrayna ya da Kazak, a babası Gagauz. Ve diğerleri Ukraynalılar. Onlar Gagauz tilge kirgenler, onu nemeteler. Son bu hoca dey. Kimler mında Gagauzlar, asıl Gagauzlarga bağlagan ya da Gagauzlardan birisi var mı mında? Men dey bilem, onun babası Gagauz olğanını, babası onu mında kirsetkenini bilem dey. O susup otura. Men son sorayım deyim. Sen ne için susup otura? Sen Gagauz olup, Gagauz onu hakkında aytmaysın. Ne için? Yok, men yarım Gagauz ama men özüm Ukrayn gibi sayam deyip aytayken. Ve o vaxtda bu hocam ayta, bunda bir şey olmaz. Tamam öyle oldu. Şimdi endi Gagauzlarını davet etmeyecekler. Bu ihtisasını endi kapatacaklar. Onlar 4. kurska kadar okup bu ihtisasını daha bir kere açıp olamazlar olar. Anladınız ki. Demek bizde bu şey yok. Bizde Tatar, Amerika'da Tatar olsa o ayta men Kırım Tatarım. Antarktika'da olsa aynı Kırım Tatar olğanını ayta bile ve gururlana bunun. Bu en esas şey. Onun için biz olacakmız. Gagauzlar ise olup olmadılar mında. Biz de öyle umutla yaşayamız. Gelecekimiz ile parlak olacak ve sohbetimizin sonunda Sabri hocam sizin en sevimli alıntınız nasıl? Benim sevimli. Bilirsiniz, paytaxt şehrine kelgende yazık ki men o vaxtı
вақытта. Оқымадым, соңра оқыдым. Оле бір езуит бір мектебіні, езуит бір немезі папазы бар еді, ве Оджа, Игнатий Лайола. Ве ондан сораған еділер, мұна сіз фарқлансаңыз, дегер олсаңыз, насыл бұл адамлардың арасында, четел адамлардың арасында, насыл мұнасебетлеріні, яқшы мұнасебетлеріні құрмаға усулы бар ма, я да yok. Ve o pek yaxşı bir şeyini aytқан еді. O institut hakkında aytқан, ama men belesem bu herkesge yaxşı olur bir vasiyet. Ve herkesge dost olup, hiç bir kimsenin yakınlaşma dedi. Öyle bir vasiyet berip, öyle bir sözden cevaplandı o vakitte. Men belesem mendi institutga da çalışkanda bizge herkes anda dost değil. Киевде де, Украинада да, herkes, мына Қырым, Украина қырчырған сойлары да, олардың арасында да çok, nasıl айтайым, öyle bir популистлер бар. Onun үшін, мына бізге мұнасебетлеріні яратмақ үшін, біз herkesге дост olup, өз yolunu bilmek gerekmiz ve өз yolundan alğa ketmek gerekmiz. Menimce öyle. Çok sağ olun Sabriye hocam, sağ olunuz böyle merhaklısыбет için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve elbette ki muvaffaqiyetler dileymiz. Sağ olunuz bizge teleseyircilerimiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın musafiri Kiev-Shevchenko Üniversitetinin Türkologiya kafedrasının hocası Sabriye Hoca Troş olğan edi. Men ise sizlerden sağlıklaşam, gelecek yayınlarımızga kadar görüşmek üzere.